kubor nakaslem jong udongsan hima. Hagaway ka jingja ka bapinsir mensim. Gidor kidar jong ki armut ki kena puli ki badai ki judgment Rio Meitei ha Manipur. Kila sapriang ha ki rensan social media. Ha kabala suba bagila syak peniap dusman ha ki Rio ki ang atiar. Kini ki armut ki kena ki lajak na do unaitung arajar arpulai. Ha kalak singi ublay ka arhu santrik unai luar arajar arpulai. Kaladon ka jing sapriang ki dor ha ki rensan social media. Tang hadian kat tu kat ni kenta bala play ya ke internet ha Manipur. Katkum kidor bala sapriang layu i bakiti ki armut ki kena kila syong hau madan plang. Haringkat ke jinga dan lang bat armut ki riu ki ang atiar. Bat sakaway bat kador bala sapriang kadai jong kita ki armut hi ki kena. Ki bala tiak lingtar bat bala suba bagila dep an syak penyam. Kasuarkar jong ka jela Manipur kala pentik kena bagi met ki bala tiak lingtar hau plang. Kidai jong upi jam hemjit arpau snem. Bat ka hijam lintoin hambi kat nyo snem. Nakaliang Menteri rang ba ke jela Manipur, ulapan pau ba ke jing tokit da ke CBI halor kete ke jingja kadang yan. Syuk kat kum ki kubor lai tu bala syan ni kete ki dur ha ka pratrik unaitung arsengi hadian ba kete ki kena puli ki laja. Kani ke jingja kalawan rae ke jing pendam ni ki babuan balang Manipur bat ha keleng kari.